they are historical. Nagotie kwa di maudu tamaya thini wa history. The norm of law has been disrupted over a period of time. Iyo na mikire mwe ya maudu gacenjia. Totally. Nemwe ndi ucokaga na thutha. Is a new norm. Some of them will be permanent. Withaba moko. That one is something we should not drop. That's a new norm. Withaba moko na sanitize. Yes. Calendar of events na shigasejia muno. Maogora mumu maga teanirio all together. Mamwe na maga teriririo ginya hari akonekera ke. Akonekera a better chance. Yes. Like for example, mweri uyu uri akondira heti ari niguo gukoragwo na kindu gitagwo the Nairobi International Trade Fair. Ikoragwo mweri wa October. Yes, that is very true. Na rĩtwa rĩu Nairobi International Trade Fair tena rĩtietagwo ũguo, rĩetagwo agricultural show. Yes. Na gĩthweri rĩetagwo maonyesho ya kilimo. Ukionekana kilimo kiu ni giatukanio na maundu maingi makimita andu trade fair haria hokianjire kure Egyptians makianjire kurehe dufesi yao ikioneka kilimo ri kilimo ni kiaithirwo na haria kia haria gitwa kumira kibira hau no kilimo gikoragwo ende ndo amono tano wathi show. Yes. Na gukire show the ASK they organize shows I think in major towns in regions. Yes. The Korea regional. Yes. And Korea Kapsabet. That one was very popular. Especially during the Moi era. And Nakuru. And in Nakuru. Yes. Korea, Nyeri Korea, Kafiroine. Kafiroine. Tarugia Central. Yes. Tarugia Central Kafiroine na Nagakoigo. That is very local. It was a trade fair. Yes. And the Korea got Mamboleo. You don't go Mamboleo. Mamboleo ne deme igwete. Ne Kisumu. Showground ya Kisumu ko adweto Mamboleo. Ni wokere Mombasa. That one was also big. Yeah, that was a big one. Yes. No le ure. Hendiria ari gitwa thiasho toria nini ri. Ni wakora ni mwari haga. Go the show. Yes. Mwagakirwa bathia mwere aciari kurathiura so mundu magana mana ma 80 na mũrutwo ayo ciringi 30 cia kũgũra kanyamu. You see, it was monumental. What the issue and I love it. One. Goja mumete na ishagiri. Yes. That was a big thing. What are you saying? Mundu wako na baadhi tamagana cia thukuru. Na nwe parking ya baadhi cia thukuru specifically. Yes. Na andu mahana mwere. Mugangasa nginya mukamaka mukamukero munyitana mwoko. Wedo nyuire cia kwani cia ishagiri wona andu ingigethemba kimu. Maumite ku. Nyakahura Jithatu Githunguri Karogia no kagwe crusade na jaingi uguo ucoke wone andu ta githemba kiu isi andu cio ne magia tales cia kura andu gicagi unlike aria mwarimu ona agathima akona yakometia mbeca cia kumatwara city undu ucio ni ukurituha mukaorganize gutwaro wako igo closer home. Kana Kafiroine. This Kafiroine was big. No, Kafiroine is big. Yes. Kako igori. Easy wone kiragita kia display. Ikaba wone ati riu Barclays mena start. Kana meta deno aya kure Yesu waine. Aliko. Madiraga no horo wa mai na ki. The Kenya Water Authority. Yeah. Ngoro ne mathondeke mena nginya ka dolphin marehete ndungikona gako igo. No iya. Na diver. Uraingira mai ne. Watu acio ni acaja muracia na muno. Study ni I think it's the KPA. Kenya Ports Authority. Ne mundu waruga ku mai ne ekete ngwire cia scuba. Mwiro yu asemuka. Kwa igo me maire nyigara cia kwendia soda. Otika Mwangi wa iria had done a good job. Ngagoja ku revive. Show ground ya ko igo. Mo kani ro pindi beta ya guoya. No, muno.
Wambere kundu guku uronoge na nduru rakugomania. Yes. Na ko cirikisia kuthate guciuthira mbere ni ukuhara tene. Ni ugutindira. You had to be wise. There was free entertainment. Kana mukinyitane mugithondeka gacukundi ka andu tana. Yes. Twambe turie thate yaku. Yes. Tururange. Turie thate ucio ngi. Yes. Na skundi ici cia thondekagwo ri ni kwaringana na IQ yanyu. Kwi methithagia showground na mabuku. Ati maundu maria mothe arerwo akandika. Akaingira gwa simu mugathi gwa KCC. Mukiuka ngataria uhoro wa pasteurization and homogenization of milk. Guthondeka ngi. Kwi bogi tandikaga. Twathia tuthiete kuria DS Club International. Ati mundu aragie nginya ciuria. Kote ni mwana wa muno muthite mwikirathi hamwe. Andu meho moragie ciuria na sendio muri tia miago. Inyo muroria mugikinyete ha biscuit. Muria kana enda cia kuhe andu. Ha biscuit na kwa mazinga obwa kuria kwa kichwa bila mtu. Kana muthi mukona jesi githoitha. So we menyerete maundu physical. We come to take an one quality. Excuse me, my name is Eunice Wagari. I would like you to please repeat the process from tank A to tank B of how the biogas is generated. Very good question. I hope you have time. No, na cia dia borithi ni korogwo ithaka eske. No. Gituthi kire mundu ikaragira no kahuru bisa. That is the only time you use police resources. Utekurio. Yes. Gituthi kia president escort ki oguo. Yes. Ukahuru bisa. Watu kukathi kuria kuri matha ici cirugaruga cia gwikira kinyamu kiria kio thio. Adora mathire yako igo matingi akiriria andu mokite nyamu hori. Showground. Yesuka. Hey, what are you saying? Show ya Nairobi. Ndekwaje mwasoka mugacera stand ya KBC. Na ugie kamweke kakutuma salamu nyumbani. Wiro karibu sana. Jina lako ni nani? Naita wili bafazi ko igo. Kwanza nitamie baba yangu. Hote hii gemai, na gemai. Nisalimie mama yangu. Akiwa Daragwa. Akiwa Tudori. Ujumbe. Ninakuja jioni. Kuna lobby? Kuna lobby tunakuja jioni. Kivi. Ina ya taifa. Na nirenda mambo wako weka mweke. Hatoshi kile mai roka mweka uniataga. Uchoke othi. Adwana ndio kana ndio vishone mahe anagaruga no gisagi. Look, there's a lot to tell. Omenye SK yana ndio fide nerami. Tia kwa hiyo leo na ukovie ketu rozi. Nami. Ojuruke nayo ko iyo diete. Uchoke okore andu ginya mesiu haciarira onoko ndo wikinyiria. Ni urake na. Na no agithia mwacemania na macukuru nginya makuma kundu kungi. Yes. You make new friends. Make new friends. Na tukachukucha isagini. Matia twikaga wow. Ni stadi ile cina mafoga na ng'ombe. Inibagi na kuria kianda kwa ng'ombe ri. Wathio kuhitukira. Wathio hitukio kona nguru ikiamba. Kirega kwawaga kuuri ni kuona ng'ombe cio nene we na ng'ombe ndende rubega itina twaruo rui na itire na gicoro na nguru wethe ucio raugo ndure wako hauraga no guthie ku ng'ombe ni andu matiendaga guikara karugo gaka ni kari miago muno mama gozo kukathi kule kwendagio dufe ni Egyptians ndogikinyirie no na o mundu na kidufe sagathie wathira koigogira ya ndasi sasa kaka ndokire. This
should be that time. Let's get out the sugar. Na nä gatå gakoragwo rä u ke må thenya wa må ico ingaga Sunday rä u nä ruo gatå family day actually na Sunday rä nä wakora arä a mena study cia gå kå ria indo rä nä magethaga makenderia andå raithi ona andå na makabici kwa hiyo ile kinya gikiro kiu no tuli kija hau slowly by slowly teta exhibitors kinya ta Google makagia stand Google Africa maka tukana stand kule kwa hiyo no yes kinya global event global na mungu ajara foto watu